Yemo bibia good afternoon eba Attention TV. Attention TV yes we inspire you more. Message say obe subscribe aba your channel so now assign so. I like your programs ni bi amayen. Na msumo de ma ya omo so adanso krofum ewo krofum district adanso krofum district. Ya madansi ye. Wa dance kwa na ha mo kura efro say nyamsumo de na hon mo ma na e kasai. Omnye sem treni twekuje safe na atwetwe nkombo. Na omche se mfie nsu ni ekwan yi sigi fodo mo fa so na nye papa. Edum ni aso edum otimi dumwa se so no beba no na eno akwakoye enahuro bebre. Na de ba kwa yi omo ya ene se edru enemu a na ayedene. Mpasugro ye. Ai na ehuhura ba ntesa wontimi fa nkwatiri se sia na woje ho. Eba san so na be man so buafu. Ejama ma waria ye basa enti se obi ate se eye adanse krofrom akrofrom district hall mo no ye ma mo nyamsomo de wo mo ne omu kunma jaja ya so bo ne mfa mo UCG wo mo ne Chuku Joseph na omo kasa asem no na sa asem ye ne news editor wo fo so papa Maxwell ofa enti asem bi ase o ai light in the power sebe atopa na omo che se ya me se de won ti ase da bi se me pese me ti ase ye se bi light in the power atopa na omo che se light no wo ho a na wo so fan a ebema watimi ade ho kakra na tesi a uhuro do a ma brentem eye omo ma no brentem make say bia na member no so di ka kope enji wuro ku bi kura di kan abo mu sisi mai din wie so ho na fe wo ba na uhuro de wo so fan so light of uhuro kakra so max crash say adanse bebre enti ya nhwe na aya semo from comfortmental nam sumo da ha na matina 10 years ye na nam light won sense me shi unti no ye kunu mu fedi ma ba pa afi be di mpa so agwa you style sakasi ya edum na se mu ashi unti etimi da ya me e pare asale also and sana da di na etubu ya ma wo dem hospital ni akoboka sayenti mu bio enti asemo mu na obi di ma ye mere kwansa e brother na mi kunu baaye anam light 70 onu so kumase na wa baba sam na suwe na mi ba ginani na mi ntumi nyinani na ya me semabra madan chale light na mi nsuo kwa na fa ntumi mfa wo ho oba bu kotoja ya japade ma ne ho atolo no ntumi mfa nya ana sa me da ho se taba na masole esi ya light ni ye ya bi eduma ni akunu su da bi ba ya mo mani age so da ba ja wonai wo kuntu wa na ba ka wo se ya chum ho ya papa ti anu de ya pa light no ho asem ni obi age the friend Mrs. Patricia Fuakwa mi ku ya carpenter ni mi ku akwa ejuma ba wi na ba se bi anko ni mi di mpa so go ka play bi no ya so fa ba ni su ne ba hu an so be nche mu dia e ba hu an sa light na bi finance up na ni wo fu ku sa ba ja pra mbo wa so o jai ma bere mpa sa be di ma ho ka kra mi nya mu je bi ede na ere me timi ama sa ma ko dan kwala ru je ya je bi ha ya de pa ba ni je bi ade wo pa na ba na light off no finance tu ku ba dan wo timi ayo so be nche mu dia ma ba wo timi ayo ama no akokro so pinche mi ku so ko ejuma de no ho oden je be timi aye ate from mele akom mi ku nsu ni awatu kwan wo firi ba bi ba esense watu kwan o sa ba bru wa mi jimani o ba na la chebi fire di ko se to so yamo se mi ni mi ku yantu si enya dayo yantu ni huru ana wajana ni bu afunu wajam ho no wako esense ma ntimi light ni ti ana yen sa ati ya ka cheri ti si fo se so ma me light ni ye na ma nya bi anya ma bro na ma nya bi ma no kuru so mi agi ani a enya bi o ba ya ba fene anda atina azuka ho ya se fera what ya say ofa ma ti ase abrosum pa dia ende o chem se nchemu dia no kra ni kuno no na carpenter ni so dia ni sisi mba ya din kokos for mo so mo nye mo so aju mo sem Facebook for e ba ju mo nsem Ekwentua makra